Saha apa jenengan ya? Mang, arek nanyakeun ai rumahna Pak Haji Idi paling mana ya? Hah? Coba coplok konong temen. Oke, justru aku sih karep takon, Mas. Ki si jenengan desa apa ya? Maksud dia, tahu nggak rumahnya Bapak Idi, Haji Idi, di mana? Ya, justru gue nyong karep takon, Mas. Aku kan wong adoh, ki wong Jawa, aku arep mengene, berarti jenengane Haji Odo, ngerti apa ora? Umay Haji Odo. Kap leuy nangheup lai Idi lai. Cangcut lai, cangcut. Idi lai. Oh, Idi lai. Ki bocah terus mana foto apa ya? Deh, nyong arep takon sing jenengane Umay Haji Odo ku tengen du. Aku ora ngerti gue, kita mau muter-muter. Ah, liar lah, masih awet ya lah. Dasar oplok konong apa ya? Nyong takon Umay Haji Idi malah disangka kuya. Kasih goblok ya, itu ngajak buton. Siap. Aduh, awas yo.